Nang tarai bakani ka MP election kini duna beriu tema Boong nak kani ke MP berdaya ke kodot ke di MP nang ban sai support ban hi nak bentar ke ri dai ban riu tu. Untuk matemakan di meroi ulak di balai ujung i uai ulak. Perkataan pisang ngan yo arah jalan lah jalan. ngevote ha ka ke step ke besuk ke berkemen ke berbahaya pi perlok kumnu pi long mentas ngi ke de khanai trik jumna ye yong begini litap vote no. This is so good. Ini kan ke de kita ngi ke bah ngin penim ya ke jing sin sharp paj ba ha ke ba ngin je de lagi jong kertong nala ke jing sngu thu ke jing sngu bit le jong ngin ye le mentas thi sha mo yong bat ke de ke jaka bangang aju tap vote ke vote na po mola constituency Jumintang ini benjit kalau ngomong haji sah. Mana kita ni mengenal perkat mengenal orang bangan mi, nak step mengenal orang yo vote nikong tangba ka tre ka pom sus tau ti mentah haban siabe no adem ta haji sah kadang biang him kadang riu baji lesi yo kumur yo ngasu yo nikong nur kumnu ti yo ngayo medal tempat tinio dipikai mo. Hopefully dengan yo ningkong ada kawak tikna ada kawak dot dengan yo ningkong yo tap vote ningkong dan yang hulan dan long beningkong na bro su bapak kongkong su mayanya tu election menta ti kala hit bhai jinsa bubun kiong ba ki kham sngobang daka MLE ba MDC election kyo kham he yo tenre mentang i bakala iya serim kumju hi nomor kejing ya isngan jong kaya kayeng kejing ya kejing participate mo ji simenta ji pa man ji saw mata ini ki para kini ru ngan penlong ningkong iki bro epic leram ada mut ban yo ningkong manga tambah ngam tharai re nomor ki layar dan beriu lai dan kali ini bun buru voters guide kami tu kerteng jong pi mai Destina Aida Miri ga pi pil da adap tap ka vote mentan deh ke ji so jong pi bai de bat kani ga MP election bat ka ba ye de ba jong koridor ban tap ka vote ti kalau ko ba koridor ti ka vote de kalau ada jing im jungi ki beriu hingi dun kam ko vote ma mungkin nong song senong joka di India bat kam tam kan ki kasi jungi Kerja kokor kidan ki baju ong kan ba ka MLA election ba ki MDC election ki ka kham song shit de ki MP election ki ong kim da kham sim khia ke ki jong jong phi kum bala ju sim bentah kini ki jingjit no ki wat baros kata kalau kami ki de ki ji sha ka MP le ka badan kam tam mar wale ka bade ban ya sa stage ko de la ka bata jumi ma di MDC ru ni sung tnat hi bangi yo lo beriu le jong ko senong bangi mon ni bangi ji boong nak kan ki MP bade ka kodot ke di MP nang ban sai support ban hi na ka banta ka ri dai ban riu tu tiga ke ka jing ai jing but jong pi bani ka jing ka khubor jong pi ka bana si khun samlai jong ki ban ki la long ban thep vut bat ki badang hab ban wan menta ka sing ke
em bagi dia king ka hok jong ki bagi dia ban thep buat ke sin bagi layo ya ka jong ka hok ke dia ke ipik ke bak masan ka hok jong la dang li he ko ipik ke badan kam ke buat ke badan kam ke dia ban yo thep ke buat iwe ki nong yo bentah yo layo ke ipik ke dia ban ai 548. It's 531. Amit Arma. Ring kum nu ne kelaya visu ai bitong sendur we Shriva ke ijong pi kan KMP election belong mentah ka ji ijonga tengah iba kami bun gibre menta kumba julong baru tiki kamduna na trai sida kami kli kia khnden di koi galiang kababun gibre tiki ji ang ba MP kamda som kamda dan jimetoi dai kaji syam jonga tengah song kamdan jimetoi ba ka MP wala da pha makana tang wei sipai ru di wei sipai ula penkala bun ki jingdon kam ki jingnya sa ki jingnya khun ada untuk tamagan di meroi ula di balai ujongi uwei ula tiga ke khubor fika bana sheki khun samla jongi ki bale si ki balong eligible ban vun tama ki badang don le se kajing artetin ban mi kum menta kasngi ke ya ki kena samla jongi te kuma syukran dan ai jaitu than kiu wot mantap wot nai perkat thai pisang ngan yo arhajan lah hajan nomor bai ti arhajan lah hajan jong ki menta ikta pada yaki future generations ki jongi ke ladang nyim rai ya ka nyim ai ka rai ka bapakalan ne ladang nyim penokam hok ya kan ka voting ka bala ai yang la shat la pasat ta hangi bungi di tab ada ngim le hong di ha manaya dan ipika tu naya similar dia kemudian tonong India mo demokrasi ke jongi oh yes perlok ngalawan debut ma pi bat gumnu larpin pada tab si tab no nomor ba kapor kadang pehu ngati ngalawan na step mana perkara layu ningkong sama syano ngadang tarai bahkan ni ke MP election kini duna beriu try ngan yo kham syahman tema bun ba lada bun lupa ikop kuma bun mentaman banyak kembali MDC election Andre ke internet par ke yo mensim ha nomor bagi beriu kiami pejbak kan ngati ngala tap tai kertong di bangangamon nga tap dak jing scam nga tap ru dak jing sarong bat nga kenduru pi pinle dak jumo kinu ki pi mot pi temu ki ikop ki bala benne ki na beta jong pi na beta jong ri bu jai benri bala ben semua ke taksur bu jongi shati shapo parlimen ti lek ben vote kita baru wujud penlen na ino ay vote ko jong pi mak vote ko jong pi kalau badan kam bahoy boy ko vote jongi kalau ngabakungsan ka bangan itu ipi ngavote hanu ngavote ha ka jingerman ngavote ha ka hok ha ka jing shisha but hakata ka nongrim vaksin syar pai ba jongi kan im kan yaj kan phu kan plung kan he kan san kumba ka judai ban long ti ngakintu hiru bapi penyelej nomor balada de bangingim mi ke bemut ngam sngu hiru ba ong bangin don hok bangin keren dan dibingin dawa ti ndela dangi lej ban mi pat syahmat ban ai ke vut ke jongi kemut ngilale na beta jong kani kari ke beriu jongi na beta jong ka jela ke jongi bar kari hi borok kowe mi no le pidangi thia yakino nomor ba kani kan no senyang syakata ka sinsyar pajba ke bakhuy ke basuba bat ke badan jengker mo ngati ngala kemen bangla sus cam ka pari banga ngavut biru
Ya perkhat no urut. Dia lebih yang mengampat kualiti tabut pihak bandit tab. Election Commission ni kelawan ra alut di polling station hajan ying jong pi. Dia kanum slam pi kan simpor pi tang masan 10 minit wan polling station. To pejba kubli jbo pi pe nyadu pasdang do bekut. Dikani ke video kadi ke bai trelang bat ke Election Commission of India. Nrei msha bandring video ino yunuru ki batab vote hakato ko jakamo. Te lek mentar sngi shemi ngani ka kabuk siar ba pi finlei bantab ke vote ko jong pi wat penlen ino namar ke vote ko jong pi ka long ka badan kam. Along ko masya ta text page o bahaya. To si shemi pi ko ipa video perlok kubli jbo.